laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وعمل بمقتضاها وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل في علاه وسلامة العقيدة من الأضرار وتحقيق العبودية والإيمان. واعلموا أن من الإيمان بالقضاء والقدر، فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر وبلسم وذل وافر من الطمأنينة وفيض من الأمن والسكينة ووقاية من السرور وباعث على الصبر والرضا، والصبر مر مذاقه لذيذ عاقبته. يثنى الله سبحانه وتعالى تبلغ إن أودنين وأدي إن هو نديد الليدي الزمان مؤفالا النفق مؤفالا وودي ينتدي الحال مهيب. يتمكن الله سبحانه وتعالى نيم نبرئ أو نيم الإسلام نيم أرق مولد كنت الله سبحانه وتعالى كو نيم الجياء المقرين نيم نبرئ حفظ الفند سلل ولا بني ترك ميدن دين إمر ديكون دي بسرك ودوغل كونا الله سبحانه وتعالى seedo ala reweteeɗo e goonga nafa rewɗo on si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. seedande nde tawata ko seedande annduɗo maana mayre golliri ko nde lanndi kon kadi ko waɗi seedagol reweteeɗo ala si wona Allah yonataa wowndugol tun ka hunnduko ko ma annda kon ko seediɗa kon woni maana mum. sa wi la ilaha illa allah a annda maana la ilaha illa allah nafatama hayɗo. sa wi la ilaha illa allah o anndi maana mum a gollitiraali ko ɗum lanndima ko nafatama goɗɗum. seedo oɗo annabajo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam mo tawata ko kanko allah subhanahu wa ta'ala suɓi e nder tagore makko nden e o zamanu sakkitiiɗo ɗo o nulimo e meɗen yo andinan en ko honno wuurirten heɓen maloore maayen ɓaawonde meɗen kadi heɓen maloore. oɗo nela sallllahu alayhi wa sallam mo tawata kala neɗɗo wiiɗo la ilaha illa allah ko kanko woni imamu makko on. to Allah subhanahu wa ta'ala yo juule e nelaaɗo e ɓeŋngure maɓɓe ɓen e sahabaaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal hadal ngal daro. jiyaaɓe Allah halay o wasiyo hoore a wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno kala ko neɗɗo cuɗori tawina kolol Allah cuɗarni hattama wirtere. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب أريانا ولو كان كافيا. kala ko neɗɗo cuɗori tawi wona ɗuwal Allah ndin cuɗaari haɗatama wirtago. nden ko ɗum waɗi hara gooto kala e meɗen no haani cuɗorgol fiiji ɗin fof ɓurna kulol Allah subhanahu wa ta'ala ngol.
wasiya hoore wasi on hurgo Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towɗo on watta ɗum honɗum ettagol heɓa finde sellunde finde hisnde ko waɗi juulugol ngol e janngugol ngol e kala moƴƴere mum ko wonɗen e ettade waɗa kon en heɓi nafoore muɗum won en anndi l'islamu ko nema o si tawi en heɓi finde hisnde so a woni rewowo Allah taw a mara finde hisunde misal ma no waɗi wo yahuɗo remugol o ƴetta awdi makko ndin o sanka e burure nde soppaaka wontitaaka o sanka haa o gayna o yilto noon inna yo wonti naa ko artotee ko ngattorɗaa a gollii kono a fowtataako a gollii kono a heɓataa nafoore haray no wasiyo en ettagol moƴƴina njiyan kaasu ngun hakkunde men e Allah subhanahu wa ta'ala so a wii ko a jiyaaɗo Allah a jaɓaali wonande Allah ka jiyaaɗo wonanta kooho mum on ɗon nafata so a woni jiyaaɗo tawi a nulataake waɗa a haɗataake acca maa si a nulaama ko nde faalaɗaa yahata si a haɗaama tawi kono ko faalaɗaa kon accataa ka faala kon accataa haɗa njiyam kaa ko makko ngo fenande haray no jeyaa e ko haanduɗe waɗde ko haanduɗen anndude etagol heyɗintina imanu meɗen on ko waɗi ko imanu tun jogotoɗaa tawa ko a heɗamen tono gamari imanu siɗa selli sellal mangal mattono maggal si a nawni nawnare nden a heɓe tono muɗum si a alɗi heɓa nafa ngal ngun si a waafi heɓa nafa batal ngal ko imanu ɗum wawanma kala ko ari tawa e mbaɗ nafoore muɗum ko angal imanu ɗum wawanma moƴƴere nde wonane bone bone o wonane bone ko angal imanu ɗum fata ɗum bani adama tawa nema mo marɗa on ko lette ko angal imanu waɗata ɗum bani adama oɗo imanu ɓe ngilini lar sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓangina ni en ɗum tugale muɗum ɗe no jeeya e mum tugalal jeegaɓal ngal ɓe makuno ngal wa bil qadari hayrihi wa sharrihi e gomɗingol kodduri e Allah on woni noon ko hoddiri kon ko moƴƴere woni ko hoddiri kon ko bone aslan Allah subhanahu wa ta'ala hoddiranta neɗɗo huunde tawde ko bonde e makko ko kanko neɗɗo on no o waɗi noon no waɗi noon huunde arde hoore makko nden ko ɗum watta hande wona bone si wonaa ɗum ka kene hara ko nde bone kono ka gumɗo hara ko nde moƴƴere gomɗingol koddori Allah on no fowtina bani adama no haɗamo bellirgol ko o jogii kon no haɗamo sunagol e teƴaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpitiraali en ɗum ɓe noddi en e ɗum ɓe werɗini en e mum sina fili en fowto fowtere ɗernde nde ɗaɓɓeten nden ko wonɗen e dogude ɓaawo mum bimbi e kiikiɗe kon kala ka yaaru en ɗaɓɓoyɗen ɗum si imanu ala heɓataa so a ɗaɓɓi laamu haa a heɓingu tawi amara iman ko son jammoɗa so a ɗaɓɓi jawdi e ɓiɓɓe haa ɗuuɗi tawi imanu ala ko son jammoɗa so a ɗaɓɓi gandal haa a ɓuri fuu e ɓaawo iman ko son jarondina ɗiɗo fof a fotodi e majji so tawi imanu jokkondira majji idan jaɓugol gomɗina koddori e Allah on mi mana Allah subhanahu wa ta'ala o windi o gayni o eɓɓi o gayni o watta e hoore ndiɗo leydi kon hadangal dal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
ɓe makani e wondema ko Allah acci tagude e piiji ɗin fuu ko kalamol ngol ɓe taw o yamirin ngol yongol windu ngol landi ko honto ngol windata o wi ngol windu koddori kala hunde waɗande hadandagal an ka wonɗa ɗo e mbaadi ndi wonɗandi wona an négocie ha waɗani wona an ƴeehi yoɓi wona a yehi jeeji ha Allah waɗirmani a yii hoore ma ko ni woɓɗa jaɓɓama saroɗa iwata kadi zamanu mo wuuruɗa e mum on zamanuji fof feƴƴi goɗɗi no heddi aroji kono a mara feere ko oɗo Allah adduma jiɗɗa anniɗa ko ɗo wuɗa oɗo wurata idan geɗe ɗe Allah waɗanma ɗen fuu kadi ko ni wona an yahata jeeja yo waɗane ɗum ɗo o windino ko hombo wonta ko honɗum heɓata ko honɗum heɓayma si a jaɓi ɗum hande kadi hara a heɓi ndeyde ko yonnora ka lawa ko honɗa yaade ɗum waɗi ɓe wi gomɗingol koddoriye on ko ni'matun ala al bashar ko nema e hoore ɓandinte a andi ɗum noon ko nema o sa yii neɗɗo mo mala ɗum on no waɗi ko waɗi woodino yimɓe ɓe jofiɗi haa tawa ɓe moƴƴina e Allah maɓɓe on ɓe rewa mo yirtoɓe jooɗo ɓe ñaama on no woodi jofoɓe ɓurɓe ɓen hannde ka salligotoɓe juula ko waɗi alaa ko jofiɗi hewti ƴettuɗo kaydi mum windi e makkum ko faala windude kum morli ko watti ka jiifa ma haɓɓi ka junngo hoolol kum ako jofo min par ce que kanko rondi kaydi ko nakkan ko rondima idan si a yowtike e Allah soko ɓuri jaasude piɗɗi fof yotoɗa e mum no waymo yowtika ka tooni soko ɓuri jolde yanede gomɗingol koddoriye ɗum ɗo ko moƴƴere ko ɗum jonne ma deɓe ɗe ɓernde ko ɗum jonne ma hoolaare ko ɗum jonne ma dande ma immorde boneji ɗin bal ko ɗum wallay ma haa tawa kala ko woni a wawi muñaade إن الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فاحرص على ما ينفعك وارض بما قسم الله لك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل جف القلم بما أنت لاكن فلا تذهب نفسك ولكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سوي gomɗingol koddoriye maana mum ko honɗum ko yaha hoolo ka ɓernde ma fellita si huude heɓima wona ko woofayno ma heɓuma si neɗɗo yooɓike ko waɗi wo wonani tum ɗum ɗo nani tum an e deeƴere ɓernde hara on setti sa yeeyi marsale wonani tum ɗum ɗo ɗum nani tum siko nawnahum kam ma e ɓeygude ma nde wonani tum siko ɗum ma pum boni wonani tum kala ko waɗuma an wonani tum an ɗo o wonani tum heɓire feere go hande kadi an e deeƴere ɓernde on setti ko waɗi a heɓi huleteɗo mo wona Allah on wonani tumma ɗon a heɓi huleteɗo go idan maana gollingol ma koddori on ko honɗum ko jaɓugol ma ko wonma e heɓude ko alda e kontugol ko alda e ittudugol kala ko heɓuma ko tawi hawranama ɗumna ko wofanima nenema dandatama ɗum benma dandatama ɗum bolondama ɗum dandatama ɗum goɗɗo ɗo kadi wawatama dandide ɗum hayso ko ɗiɗen makko lamo winde o wawata subhanahu wa ta'ala wi wa ida arada llahu bi qawmin su'an fala marada si Allah faalanama yimɓe bone ala yitowo bone
on ala idan jaɓu hooloɗa nawnaare maa nden baafal maa ngal sonjaabo marɗa on ka ɗen wure maaɗa sonjaabo marɗa on ka kawtal ma sonjaabo marɗa on ka leydi ma ko tawno Allah windi waɗe hunde watta haran ka waɗde si a jaɓi a gonɗini ɗum ko neema noon wona lette si a yeddi wona lette e hoore lette kadi idan ko moƴƴanma jaɓugol ɗi nawnanema neema jaɓugol ma hoolo ko woopu ma kon kadi wona ko heɓaynuma wona ƴoyre ma wona gandal ma wona margol ma kunɗa e kunɗa wona tawde a yahin han woɗa on faamu ɗiɗi wona ɗum de ko woopu ma ko wona ko heɓaynuma fiw taw Allah windano ɗum heɓete kay ɗum o windama heɓete heɓatama laawol kisal ko laawol idan ɓantal jaɓa hooloɗa si mofte ɗen fuu ɓe jooɗike nokku gootum tawi ko ɓe jooɗi ko haldugol fii nafugol ma nelaal maakal ɓe nafatama de ko ɓe maaki ɓe nafirtama siwna kon ko Allah windanima inna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak ko yer ko Allah winduno kon a hendoto ko yeru hentoɗa ɓe waɗa uytu ɓeyda ɗon ha hawre ko Allah eɓɓuno kon ɓe hatta ɗon gooto sokkita kadalika so ɓe moɓodiri fi lorrugol ma ɓe lorrirtama kadi sina embere ko Allah muyno kon haɗa e lorra ɓe wiyaali ɓe lorratama de kono ko embere ko Allah muyno kon heɓete e lorra o yo ɗum waɗanama haray ɗum ɗo no wiyema honɗum yo a ɓeydi wakkilare maɗa nden ɗaɓɓugol ko nafay ma kon weltora ko Allah sendi waɗanma kon en tasko haɗa miijitade moƴƴe ɗen taskade moƴƴe en taway fiiji ɗin ko sendani o haali ken ko waɗi ko dawi ka marta ɗo ko no ɗuuɗi kono so fokkitama howde ballinama ɓe yahduwol ka jeefa mum kon tawi fotata ka cikko mo bee waɗanayno hoore muɗum mo be hoddene ɗon no ñaala kono woɓɓe hodde e sappo woɓɓe hodde e jeenayi woɓɓe hodde e jeetati woɓɓe hodde ni ɓe fowle ko hunde waɗata ɗaɓɓugol ko honɗum waɗi ɗum ko tawde ko sendaɗo na kamɓe senda wondema ka hakkude marsi fof jooɗoɗa ɗon ɗa soƴƴo ɗon goɗɗo iwrata iwri o womba ha o ɗaɓɓita ha o arata e ma ɗon a jooɗoma ne addi o ko wona ɗo soggede so addirata ɗo wara tan par ce que ode to wi nokkel gussikama ko won jooɗi idan ma jaɓa wona an woni e wadde pijiɗi wona ƴoyre ma nde wona ɓaƴo ay kalfal wiyaga wona ɗum ju weltor ko Allah subhanahu wa ta'ala sendi waɗanma kon ko waɗi ko ɗum ɗo moƴƴanma ko ɗum o tawi a towne ko ɗum o tawi heƴa e ma so waɗi goɗɗum ngo ko wona ɗum heƴatani wata ronku wata amu walliro Allah subhanahu wa ta'ala si hunde heɓima wata wi a jaka si mi anduno mi warruno ni ko ni emi wonirayno kata tan Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e ko moƴƴori e meɗen tawde en anda hunde ko watta ɓaawo fana juulan on ko waɗi siɗen anduno sonje men si neɗɗo yejjitatano ko feƴƴi tawini mo andi ko arata o wawatano wuurde ko tawde a yejjitay ko feƴƴi an e oɗon haɓay woɓɓe ara walla ha yejjita few woni ton jalode ko tawde ɗum ɗum ɓoroto waɗita wuuro si ɗum ɓorotano ko a wuuratano wongol ma a annda ko watta janngo woni moƴƴere woni bone ko ɗum wasiɗa waawi wonde si a anndi a heɓa moƴƴere janngo tampay ƴettini tan si goɗɗo fodima ɗo hunde janngo yeew tawi ko wele ma aɗa annda ko ɗum ñande
so a jooɗi ambassade janngo ɓe ni arme waɗante visa nden ñande a ɗanata ko haɗa ɗa huli ha wata goɗɗum yantuɗo e janngo ɗum on kalataɗe ɗum ɗum ko goɗɗum de ko faalaɗa ko jagga yo sa anndi faaleji ma nayi joyi jeego gata e janngo a waɗa ɗanade angal aɗa ko molko nawnade ko jagga angal anndungol ma ko watta jam ko woni bone woni moƴƴere ko moƴƴere ma iden wonko Allah waɗma ɗon wata aanu wata ronku si hunde heɓima terto wiigol to mi warani mi wonirayno ni bal wi'u Allah e mo yiino ko ni woni tan jaɓi subhanahu wa ta'ala wi ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba inna allaha bi kulli shay'in alim bi kulli shay'in alim musiba heɓata neɗɗo heɓata goɗɗum si wonaa e duŋaye Allah a perdata ko fanɗi o e jawdi maɗa ndin sina taw Allah jaɓi yo woni noon majjay woni suma woni goɗɗo yetta yaada e muɗum woni bonay ni ɗum kala ko waɗi e mum taw Allah jaɓi yo wontina ɗum wonta ma asaba min musibatin illa bi idnillah ko tuma o waɗi duŋaye makko e musi wona sina ɗum wonta sa jaɓi noon ko Allah woni wadde piiji ɗin Allah fewna ɓernde maɗa nde anndu noon Allah hay hunde ala ko anda inna allaha bi kulli shay'in alim Allah no andi piiji ɗi fof nden haray no jeeya e ko fowtinta bani adama ka gurdan adna ɗo e tagol heeɗina iman makko on kala ko hitti e junngo maɗa tampintama si wona iman ma si iman ma o milɗi hara heɓi probléme woni neɗɗo no haani bimbi e kiikiiɗe jemma ñalolma heyɗin finde gomɗinal makko ngal tawa ko ari wooɗe ƴe si wonaa ɗum a tampay waɗi ngurdan ɗan Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi ɗan noon ko ngurdan jillondira laatara to o senndu o waɗi moƴƴere nden fof senngo woto bone on fof senngo woto ɗo o ƴettu fof ukkindi o ƴettu bomde moƴƴuɓe o nokku ngol mo ndaade goto kala ونبلوكم بالشر والخير فتنة إذن أتاوى نقطة موجة نوون نقطة موجة فن بيجيب ده نقطة دارا موجة كون هو كدوالي آدم عليه السلام أول في إبليسنا فجيب فيها كون يالتي قوم لندو أنغاني مقوم بنا أم بيردي كوني ka hawre leɗo tan ndaari moƴƴuɓe attiɓe ɓen fuu a yiyata moƴƴo sina Allah no wurti bonɗo makko makko no lorama e piiji heddi fof kadi kono a sellay o ƴetta ñawde ukka ɓaawo maɗa ñande o ko yaago lobtani sa haaɓaali heɓa balaji sa haaɓi wona yangi meɗe ko waɗi a immata ko ɗowta juɗɗoma lobtani hara ko fi Allah waɗirɗa naafi heɓugol inde wonaa fi annditanede wonaa fi janngo sa heɓa joɗo walde naa ɗo waɗiɗa de ko fi Allah si wona Allah ɗona baraji idan kala ko waɗanɗa bani adama ɗimmuma e moƴƴere siko fi Allah waɗirɗa a hette Allah subhanahu wa ta'ala o mara haaji ay fus eko wonɗen e waɗde kon yamiroje ɗen ko jarrabuye haɗoje ɗen ko jarrabuye ko o ndaara e woni e watta ko wi ko nafama fus en accata kadi e watta ko haɗe en ko lorama se rewimo nafatama se yeddimo loratama ko o ndaara ko honno wawɗi o yowmo kala en mbeɗa anni muɗum وقولوا هذا واستغفر لكم فاستغفروا منه وهو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله وحسن الظن به إن الله بلطفه ورحمته لعباده لا يطلبكم شيئا إلا عوضه خيرا منه إذا صبرتم واحتسبتم بدليل قوله سبحانه في الحديث القدسي من أخذت هجبتيه فصبر عوضته منهما الجنة من فقد ابنه وصبر بني له بيت في الجنة وقس على هذا المنوال فإن هذا مجرد مثال
فلا تأس على مصيبة فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم. يسأل الله سبحانه وتعالى قال الله متي وكان كل جيد ولك يسأل من فوق لترموا يقول أن صلى الله عليه وسلم متوقع إن هبال مؤكد من جنة لفنتي سونا فكم تنصر e wattaka de moƴƴere nde jalde nde fanti sina himo jogii ton pourcentage kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɓe maakimo tindini e moƴƴere himo mari joddi ko waɗi kon e joddi kala jokkuɗon idan kala waɗɗo moƴƴere e eɗen mofte ɗen ko nelaɗo o ñentini ko nelaɗo noddi faade muɗum no hananma hebbingol juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno juulugol ene laaɗo ko moƴƴere mawnde hiɓe yamiri en ɗum rerɗini en e muɗum bal allah subhanahu wa ta'ala noddi e yamiri en yiwa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallam taslima allah e malaikaɓe makko ɓen no juulude e hoore annabajo on ko onon yo gomɗinɓe juule e hoore makko idan no hananma juulugol e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hebbina ɗum la siyamma jemma juma e ñallal juma wonanaɗo yamiride ma jiyaɓe allah haɗa mino wasiyo hoore wasiyo on hulgol allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴingol jikke muɗum ɗen e allah neɗɗo julɗo on hana jikkude allah jikke bonɗe ko waɗi ko o waɗanma kon tawi wona fi hay fus no ɓuri capanɗe jeenayi e jeenayi nde temedere tiijimaji sa fonti moƴƴire yiɗi allah waɗanma ɗum ado a wadde hay fus ino ɗuuɗi o moƴƴintama tawa wona goɗɗo yoɓimo wona goɗɗo jeejimo o moƴƴo e ma ko moƴƴi e maɗa kon fuu tawa fus a waɗali immoɗa yettamo waɗa ko wi ko o bonema après ɗum ɗon ka allah moƴƴi ɗum idan wona yero allah bona jikke makko kadi jaɓu weltora kanko subhanahu wa ta'ala ko woni e wadde kon andu tun ma kana allahu liyujidahu min shay fil ardi wala fis sama hono wontinta allah o waalatake hadde hunde on kadi hadde o faalatake wadde hunde on kadi wadde tus wontinta allah subhanahu wa ta'ala mo o faalama wadde o mo faalama o waɗa o faala ko waɗanno isa ko waɗanno ƴetta wonama kam muurira toon garga ɗi sonñaji ɗe ngel somo faala so waɗa ko ɗay o faalaka nafi o wata idan moƴƴingol jikke allah subhanahu wa ta'ala sabu allah e newende makko nden e yurmede makko nden wona nelaɗo maten en ni andi non jego nelaɗo ɓe waɗanno sahaba ɓe misal hollugol allah jogii yurmen hiɓe yehi jihaadi e nder ɓe nangi toon ɓen tawi boobom no jeeya e ƴettade adoraɓe hiɓe jooɗi kaafaade no waali ndagaade no waali e hino sagataɓe marɓe doole sonnaaji o yalti to ko ɓittu mum ƴettaama on ndaaraali ɗum hulaade he tus o polsi o ari haa ko ɓittu makko ɗum ƴetti ko batte makko muñi nelaano ɗettinaamo suusa ɓe wii sahaba en yeeteelan si o sonnaajo arko hakkunde meɗen ɗo o hulaade ɗen ƴaaki o ƴetti ko ɓikku makko o batte makko o muyni yurmende est ce que o ƴetta ko ɓikku mbogo yiide eyo oy o wata wadde ɗum nelaaɗo maakiyama allah no yurmi jiyaaɗe makko ɓen ɓuri ko oɗo yurmede ɗum on ko o fo arhamu rahimi allah no yurmi jiyaaɗe makko ɓen ɓuri ko oɗo yurmete ɓikku mum ko wadda a sikku allah waasinte fi mone ma fi bettugo ma fi tagalo mone fi o nawnintama kadi fii ɗum o yoɗintama kadi fii ɗum kala ko waɗenma ko mettayma wona fii tagalo mone ko ndaarete on sa jaɓi ko moƴƴiron ɓaawa muɗum sa salike ko ambonu idan allah ɓoorata
e junngo jiyaaɗo makko on huunde si wonaa o lontinana jiyaaɗo on ko ɓuri moƴƴude ɗum ɗon bisart in sabara wahtasaba kala piiwɗum kon Allah okkuma woni ko ɓiɗɗo woni ko giɗo woni ko jawtum woni ko jaahu kala ko Allah waɗanma ko welay ma si o jaɓitii ɗum e junngo maaɗa haray mo soomi ɓaawo ko ɓuri ɗum ɗon condition no waawi so a waɗi ɗum ɗon o waɗatan ko ɓuri ɗum ɗon si a muññike a jaɓi a ɗaɓɓi joddi ka waɗi e hadisu qudusi kanko subhanahu wa ta'ala o wii nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam subhanahu wa ta'ala wii o wii simi ƴettitii yiɗaaɗe jiyaaɗo an on ɗiɗi mi maana gide makko ɗen ɗiɗi simi ittii yiɗaade jiyaaɗo an on ɗiɗi o muññike mi lontinanaymo ɗe aljanna kono watta gide naa ko ngaaraɗaa ko faalaɗaa jiyaa ko faalaɗaa ko honkum heɓataa ko faalaɗaa ko aljanna a jinndataa adnaon fof haa yi'aa saare wo ndo saare aljanna abada ko waɗi saare kode darnii wo haɗa labtaano no toon police no toon gandal medina toon laamu mo ganno toon wiyaɓe ɗum ɗo wattaake ɗum ɗo wattaake aljanna ɗum alaa toon keerol alaa ko lahum ajrun gayru mamnun si a naati nawnugol alaa sonko kawte alaa toon yahugol police e gendarme alaa toon labtaane alaa toon nawyugol alaa toon faale maaɗen kadi ko an anndi no ɗi foti kala ko faalaɗaa fof no ɗaɓɓugol ɗum kadi wonaa ko tampante kala ko faalaɗaa ka aljanna ko wii da'awahum fiha subhanaka allahumma ko koddoon so a wii subhanaka allahumma ko faalaɗaa kon ari kala ko haaju ma yalli mum ko aljanna wiɗo subhanaka allahumma arata e maa ɗon a dawataa ngesa a dawataa e marché a dawataa e nokku faalaɗaa ko fof no woni si a heeɓii ɗum lon to gite maa ɗen ɗum gite maa ɗen ɗum ɓuran ma idan pellet wuurugol ka hoore leydi ɗo haɗa renta no muusi ka ɗum no muusi ko waɗi so a nani hiɗa faala ko laba a renta sinaa ɗon hunde alarma ka halni ko laba hannde kadi ko haaju ma woni ko ka renuma fita yan oto labaaɗo suudu labaaɗo debbo labaaɗo dolokke labaaɗo haaju ɗum ko woni haaju ɗum ko rentude so a rentama jan haajeji idan kono o wii so itti gite neɗɗo mbi maanaa so wuminiimo neɗɗo o muññike o anndi ko Allah waɗi ɗum o nayi tagol mo woni o wii o lontinanaymo gite makko ɗe ɗiɗi aljanna laawol kisal ko laawol e hadisi kudusi goɗɗo goo o wii wondema so tawii ɓinngel neɗɗo maayi Allah emine malaika ɓe ƴeew a faatunde nde waɗi ɗon ɓe ndaara mayraaɗo on ko honno alhaali makko on toon malaika ɓen ara Allah naafi o annda naafi o renta ɓe arayi ɓe ndaara jiyaaɗo on ko honno toondori si tawii o muññike o yettii Allah e hoore mum ɓe hoota ɓe yottitina nulal ngal Allah mi yahunde men tawi jiyaaɗo ma on o muññike o yettiima e hoore muɗum subhanahu wa taala wiyaye ko aljanna moƴƴanamo suudu waɗon ko dambugal ɗon innde nden waɗande baytul hamd win ɗon ko dambugal ɗon baytul hamd comme ɓikkum maykum ɗo e ndu suudu ga aljanna ɗo eɗɗindiree kono noon ko sa muñude kum sa wi an tigi tigi on annda kono jokkuma heɓa fof no mayde ɗum ɗo wonani tun a naati e yahugol ka ɓeeɗa e ka ɓeeto ɓe moƴƴani ma lekkele a perdii terkike ko waɗi no jeeyama suba fof ko huɓɓinaade manan ko makum bona ronka muññaade yahaɗan sirkoya fi hoto watta hoto ɗon kadi huɓɓi a perdi manan ko makum a sirkoy a wattiron a perdi dina makum zalika hol ko subhanahu wa taala ɗum ɗo nuwite perdiɗi haɗe a perdaade fewndo ne tawi ko ɓikkum makum maayi ma ko anga ɗengu ma perdi ma ko jawdi ma ndi boni haɗe a perdaade kono nde yahuɗa sirkanɗa Allah lonto ɗum ɗon a perdi noon ko perdi hunoɗa kono a annda hay ko ndeyama idan sa jaɓanno Allah o lontinanema Allah ɓoorata jiyaaɗo makko hunde sina o adda e lonto ɗum ɗon
haray o wiya a miiji ɗo piiji heddi ɗin fof ɗum ɗo ko misal tunni wona e gite ɗen tun wona e mayreede on tun ko piiji heddi ɗin fof ni kala ko Allah jaɓiti e junngo maaɗa so a muññike o lontinante ɓuri ɗum ɗo maɓɓe o nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e konngol maɓɓe ummu salama filliti ɗum ɓe maaki heɓata jiyaaɗo musiba o musiba o wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wakhlufni hayra minha siwana Allah lontinanaymo konko o perdi ɗo ummu salama radiallahu anha wa ardaha tumande moodi makko abou salama feƴƴinno o ndaarengol konngol nelaaɗo ɗo o faala dartaade seeɗa e min mo anndi abou salama o mo o yalngodi gila makka ɓe tampidi nokkeeli ɗin fof haa ɓe feldi ali madina o yahimaayo ni e jihaadi nelaaɗo ɗe maaki mo wowlingol konngol ɗo batte musiba mo heɓi o heɓa e ɓuri konko perdi ɗon tawi ko honɗum maafinimo ko hombo e worɓe sahabaɓe mo heɓata ɓurɗo oɗo ɓawnde modi makko maayi ɗuurno annde makko kono o wiɓay ko nelaaɗo maaki ella ala o wole ɓen anndi issa on kanko ummu salama ɓay o wowli konngol ngol inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni hayra minha o waɗi keyngu makko ngu ngu lanni honno hikkuno ɗon ɓay o yalti keyngu aboubacry ƴamunomo o wi o faalaaka umaru ƴamimo o wi o faalaaka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam seni ƴamimo o wi nelaaɗo o wi miɗo jogii ellaaji tati ko ɗiɗo hakkimo jaɓa jommol nelaaɗo ma joni woni ɗin o wi go'o duuɓi an ɗin toowi ɗiɗi miɗo ɗuuɗi ɓeyngure tati miɗo tiiɗi nawliigu mi yiɗaa waɗde ko mettata on Allah tikkanami nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki on ɗum ɓe maaki nayo maamu en fof en mawɓe min kadi dogi ɗin toowi ɓe maaki ɓeyngure ma ɓe ko ɓeyngure an nawliigu ko wonduɗaa ko ndoto Allah yettiɓene maaɗa nelaaɗo resina o heɓi ɓuri abou salama kaahoɗaa sikke alaa nelaaɗo mo ɓuri abou salama ɓuri mokke ɗen ko gaa naa ɓurɗo abou salama ɗum heɓi barko ɓurɗo mokke ɗen fof idan so tawi a gonɗii maako junnaaɓe sallllahu alayhi wa sallam a jaɓi ko ɓe wi ko noon woni so a waɗi ko ngayi kono so tawi ko tabii ba wonɗa e waɗde ɓe woli ɗum kono ha e mawɗo mi gaa so wini noon wasana noon ka falata waɗa nafata par ce que golle nafata ka ɗummaa o wiide a meeɗi ɗo piiji heddi ɗin fuu o waɗi oɗo jarri biiɗoma adduɗo musidɗo e hoore maaɗa himo mari aljanna himo mari barajo himo mari lonto himo mari jodde mawde haray ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo no haani sellinde finde makko nden fii o waawa heɓude nafoore e nder dina makko kon inna musibata ma jaat li tuhlika wa innama jaat li tantahina imanuka wa sabruka o wi jarrabuye on ɗum ɗo arata e neɗɗo sina fii halkugol mo arata Allah nawmintama fi halkugol ma o wasantama fi halkugol ma o loƴintama fi halkugol ma o waɗatama hay hunde lorre remata ko fi halkugol ko waɗi ka ɗum ko ndaarugol fi imanu ma on e muñol maɗa ngal est ce que ɗa muññi est ce que ɗa gomɗi ɗum to waɗi falide so tawi hiɗa gomɗini o tawi hiɗa muññi o lontinanema moƴƴere ko ɗum waɗi haray no haanani neɗɗo julɗo on so heɓi jarrabuye ko o fanɗi wo ko o jalɗi wo yo ɗum wonan mo sabu yirtitagol makko ka Allah kala musiba ko heɓuɗa sa dogu kama ko ɓe sinano haɗa ɓeydi musiba dogu ka Allah musiba on o iwa heɓa lonto makko kadi ko waɗi ala wawɗo ɓuri mo ala yurneteɗo ɓuri mo ala annduɗo alhaali ma o ɓuri mo ala kadi wawɗo isude hunde tinna ɓuri mo innama amruhu ida arada shay'an an yakuna lahu kun fa yakun kanko fiyaake um fuu ko faala wadde ɗum fuu so faalama wadde so wi woni woni idan ɗo e a yahude ka goɗɗo goo
waaɗa no waaɗa maafiɗo ko maafiɗa o ɗayni ma o jofe ma o bonne ma diina tan kadi watta hoore ɗon o remto e muɗum e fewndo nde fewniɗan nden fewndo ɗo gurdal ɗan ko ni wayi komo janngata taarika annda ko feƴƴi kon e gurdal ɗan haɓɓoto gurdal ɗan fof wona ñalla fewndal a tawan ɗo duuɓi goo aray tawa no weli ha goɗɗi ko kadi ara satta ha ko ɗum aduna idan haray duɓtugol ma ko Allah waaloɗa ka yeeso dammugal makko yurmintinoɗa toroɗamo ko ɗum ɗo woni solution o wi in yamsaka llahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu si Allah hennima lorra ala ittowo gasina kanko o inna ka iwatade andi so wino ka iwata haɗane ko ande molnade kono inna lorra kan iwata ko wi itte ta siwona kanko bimana kon mo fawna wiide ka yahu ka makko o innaji Allah hendima lorra yawta makko kono ko wima itto ka alatana kanko a ay itto ala hasana kanko ɗum watta ka yahu ka makko kanko itto on sa yahi ka goɗɗo bo mo wonama ara nana qur'ana ma ara anda qur'ana haray neɗɗo fof no hantorade Allah subhanahu wa ta'ala fiiji tati o Allah okkumo si fallo ɗiɗo wala perdi goɗo yo taw neɗɗo on so heɓi moƴƴere o jarnay Allah e hoore mayde kala none no moƴƴere nde no jeeya e Allah ƴettugol haqqille muɗum ɗum fof garnade e muɗum inna seeɗa noon aɗa moƴƴake mum to Allah ɗum ɗon ko gootum e piiji moƴƴiri ɗi naa ɗum ɗo moƴƴere nden fof naɗɗo ɗum idan kala moƴƴere nde Allah waɗanma yettumo e hoore mum toro Allah yo waɗe on mo tawata si o neeminaama o jarna e Allah ɗimmum ɗum jaɓu kala jarrabuye mo Allah addi hoore maɗa muñoɗama toroɗa Allah kadi yo walle kala jarrabuye ɗum huɓɗa wawa ko muñaade si ɗum woni jarrabuyeji ɗin a wawi ɗo muñaade a yetti Allah e hoore memaji makko ɗin haray ko heddanima ko gotum kum si a falji ma a bonni tuubugo rutto ko Allah togomo yabuye idan sa waɗi ɗi ɗo a neminama a yetti Allah a jarribama a muññika a bonni a tuubi a ruttike haɗa tumidi moƴƴere gomɗingol ko doriye ɗum wi awata a ɗaɓɓol cellal si a nawni wi awata a ɗaɓɓu ngal si a waati wi awata a ɗaɓɓu dole si a loɗi ko wima si a rewa ni hunde fof laawol ka hani rewde ɗum gasali andona ko gasa kala hunde nde rewanɗa laawol o ɓay fiiji fof mbaɗa laawol kala hunde nde rewanɗa laawol nde gasali ande nde gasata ma haɗa toon mo yonaka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم افتح مصانع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وامنا بكتابك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين ولا ظالمين ولا مضلين كلما لاوليائك عدلا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلمتك التامه ان تفرج همومنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واسم مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لاسلافنا واخواتنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم من احييته منا فاحي الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان واغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal